President Uhuru Kenyatta agikinya mwena wa Lamu aigirire na meri guku muingi ukimwamukira na njira nene. Aricera-ini riu nioririe aikari gwithema gwitikia miario ya uteti ya kumenereria thirikari yake gukirikana ati ni atiganirie gicigo giki gia bururi. President ni ateteire thirikari yake na kuga ni ikoretwo ikihimberia aikari aya na nginya kumahe mawira manene wabici-ini cia muingi. Katika serikali yetu mawaziri 20 tuko na zaidi ya 5 ambao ni Waislamu. Kutoka tupate uhuru, Lamu hii haijawahi kupata katibu. Leo hii Mariam, mtoto wenu hapa, ni katibu katika serikali yetu. Hamwe na Deputy President William Ruto atongoria ayeri ni mokiriiee mung'ethaniro ni undu wa kuhura kambeini ciao makimenereria miaka ya thirikari ya Jubilee ikoretwo wathani-ini makiuga wira wao nduroneka. Na wauliza tu swali moja, mimi na langu sio la matusi. Nyinyi wakati mulikuwa mmepatiwa nafasi na wananchi wa Kenya, muliwatendea nini? Reli wanasema ni bei ghali. Sitima wanasema mbona mnaweka kwa nyumba ya nyasi na ya makuti. Tukianzisha kiwanda wanasema mbona hatuoni moshi. Kwa sababu wale mpango hawana. Ihinda-ini riu President ni eheririe curfew iria ikoretwo ikigiria aikari gutega thamaki utuku. Leo watu wako na uhuru ya kuvua mpaka usiku na waweze wafanya kazi yao. Imwe cia tabarĩra iria President na Deputy President mereire aikari ni gwakwo gwa barabara ya Lamu guthie Isiolo na ya Witu guthie Lamu. Oho, thukuru wa airetu wa Lamu ni ukwamukira kigina gia ciringi mirioni 20 niguo kugacirithia githomo. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.